first round nam taka je nyo nam taka result jaka election KCC ba JCDC kalaya shakmat bat naki jing pemena ki malay asngo lumba kan dika je nyo hani ki counting center kalong ba kerja kon hi kalong hapreng ka kongres bat ke UDP ngile jing tip bana po JCDC la de pemena atli kisit ka kongres kalaya chisit ba ka UDP kalaya chisit na KCDC kemakapau hi ka kongres ka Tambun hakikat nu kan lagi konsensi bat kelak banyak ya kerja job ru kapau ru hang ni ba kerja kon hang ni po ke KCDC kalong hi prank ka kongres bat ke UDP 853 Nota 23 I repeat row number 4 to 6 Soren Khan constituency the scores and following candidates are as follows Chris Kansati 2365